Helo, prynawn da a chroeso i ysgol yr Hendi a nagwy'n braf. A mae'n braf i fod nôl yn yr ysgol, ar dir yr ysgol. A very warm and welcome to you this afternoon, and how lovely it is to be back in ysgol yr Hendi. So Mrs Kenyon eistedd fan hyn ar faint net. I'm sitting on our buddy bench, a fan hyn dwi'n mynd i fod dydd Llun a gweddill yr wythnosau. I will be on Monday and the rest of the weeks that you're in school, just yn croesawu chi nôl i'r ysgol ac yn cymryd manylion, and I'll just be taking some details as well with your assessments. So wedyn fyddech chi'n cerdded lawr fan hyn. A falle bod yn egnes braidd yn wahanol. It might look a little bit different, but it's just to keep everyone safe. So mae dyn ni system un ffordd ar y iard. We've got a one-way system in the yard. Nawr, mae surprise da fi i chi. Mae'r plant, a rai o'r staff, a rieni yn mynd i ddangos siwt mae e tu fewn yr ysgol. Hwyl fawr am y tro. Felly, peidiwch ag o fideo, bydd digon o staff yn yr ysgol i'ch helpu chi. There'll be so many staff to help you in the school. So hyd yn oed bod e'n edrych yn wahanol, dyw e ddim yn wahanol tu fewn. So even though that it looks differently, the feeling of our school is still exactly the same thing. A chi yw y bobl pwysicach yn y byd, and you children are the most important things to us in the whole world. Hwyl fawr.